Blagosloven jesi Hriste Bože naš, Iže premudri lovci jagnje. Isposlavim Duha Svjatago, I tjemi ulovlje zelenuju. Čelovjeko ljubče slava Tebi. Blagosloven jesi Hriste Bože naš. Возлюбljeni ljubitelji Hrista, evo se sada sprema slaboga samisla hudoga i smrtnoga tela moga i hoće da prinese dostojne pohvale onima koji su Hrista zavoleli. Ali ne znam kako ili gde da nađem reč. Žitije i dela i povesti bogougodnih dela svetih, blagotvornih i hristoljubivih kraljeva srpske i pomorske zemlje, među kojima prvog načelnika svetoga oca našeg, Simeona Nemanju, novoga mirotočca srpskoga i sina mu preosvećenoga arhijepiskopa Kirsala. Treba da saznate o blaženom ocu načelnik Titoru, gospodinu Simeonu, od rođenja do smrti. Rođenje mu je bilo u Zeči, na Ribnici. I tu primi sveto krštenje. I kad je taj mladenac bio iznesen, ovamo primi ga episkop crkve svetih apostola i davo mladencu molitvu, mirom ga pomaza, pa i drugo krštenje primi. Obnovi i podiže propalu svoju dedovinu. I njegova je država uživala mir i tišinu sa svih strana. Gospodar srpski, veliki župan Stefan Nemanja, samodržavno vladaše svima srpskim zemljama koje se zovu Dioklitija, Dalmatija, Travunija, približavajući se na istoku Iliriji, a na zapadu Rimskoj oblasti. Taj, dakle, blagočastivi i bogobojažljivi i ubogoljubivi, odlikujući se mnogovojništvom i hrabrošću, a više ovoga milošću i krotošću, uze po zakonu sebi za ženu po imenu Anu. I ova ničim ne izostajaše u blagim običajima i za muža svojega. I rodiše im se sinovi i kćeri, koji obdariše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama, veseljaku se Gospodom. Mnogo vremena prođe i ne rodi više pomenuta blagočastiva Ana. Zbog toga bejahu oboje u tuzi i žalosti, jer im duše željaše da dožive još jedno dete. A Gospod, koji je blizu onima koji ga u istinu prizivaju i koji njihove molitve sluša, posluša i njihove molbe kao i ostalih pravednika. I tako zatrudne blagočastiva Ana i rodi muško dete. Zaradovaše se u duši veoma. Posle malo vremena, obdarivši ga božanstvenim krštenjem, dadoše mu ime Rastko. A kad ojača dete, dadoše ga da se uči svetim knjigama. Roditelji njegovi, imajući bezmjernu ljubav prema njemu, gledahu na nj s nenasitom dušom, a i velmože njihove govorahu kako će on biti najvrsniji među braćom svojom. I dete je bilo blagoobrazno i veselo dušom i učenju napredno, da su se svi divili razumu u detinjem uzrastu i svi govorahu, ovo će dete biti neko novo znamenje. A kad se navrši 37. godina vladanja Nemanjina, kad je došlo vreme, ovaj uviđavni muž svu slavu ovoga sveta ni za šta ne smatraš.
i krasote ovoga sveta činjahu mu se kao dim, a Hristova ljubav rastaše u njemu i raspaljivaše srce njegovo. On sakupi blagorodnu decu svoju i sve izabrane velmože i poče im govoriti učeći.